деваштиҷи устопириҳон сабзпӯш як ғалаба дорад ва муҳаммадисо раҷабов ҳам як ғолибият дорад. деваштиҷ дилшод бориевро мағлуб кард. паҳлавони ӯзбекистонро муҳаммадисо раҷабов варзишгари тоҷикистон. With representing Tajikistan, Khayrandeshi Murodzoda. ҳарду қавиянд, ҳарду аз бандҳои алоҳидаи гӯштингирӣ воқифанд. чандин кӯшише ки карда хеле устокорона ва моҳирона ва ба таври касбӣ ҳам буд. пояш лағжид деваштиҷро ва баъдан ба муҳаммадисо раҷабов дода шуд. усули сари кетро муҳаммадисо ҳадафи истифода қарор дод, комёб нашуд. ҳарду хуб гӯштингирита истоданд. боз имтиёзи бадан ба муҳаммадисо раҷабов. ду бадан дорад ва ҳоло пестаф аст. پهلو و پهلوانی سفید پوش محمدیسا طبیبی مسابقه تلاش پهلوانان ادامه می‌یابد. بعدی آنی که نزد دکتر رفت دیوشتیج اوبایدی دیوشتیج استوپیریون داور چی میگوید؟ در کوشش آخر امتیازی نیست. پاچکاتون یا بار خیلی به داخل تشریمی که مرا کرد پاچکاتونه کمی بارش باران تأثیر خود را هم میرساند. آگاهی داشت دیوشتیج استوپیریون تنبه گرفت. گوشتینگیری محمدیسا باز اندکی بهتر می شود.
ҳаракати деваштиш каме сустар шуд. Амбе. сониҳои ба шумори вақт. муҳаммад исо аллакай афзалии ҳунарро нишон дод. куштингирияш хубтар шуд нисбат ба даври аввал. Амбе. ӯро марҳилаҳои баъдӣ дар пеш аст акнун. вақт ҳам бале ба анҷом расид. дар ин вохӯри ғолибият насиби намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон Muhammad Iso Rajabov. And this contest winner representing Tajikistan Muhammad Iso Rajabov.